Vu in March ni som pakhat sang ni som ni panga thole ni chibai le vekule buat sei tu MS collection. Ep2 te dodal na kara the Mizoram Liquor Amendment Bill 2025 pasani. Quote clear news. Zukhap na dan Siam chatna the Mizoram Liquor Amendment Bill 2025 hi Excise Minister pulang hing leva marin March ni som sang ni som ni panga khan hausa apuluta. He bill hi Mizoram ma zu thla zalen na tura ni lava Mizoram ma thlai thar grey pachanga wine Siam chwa ani angin thlai danga changa fruit beer Siam chwa na tur ani thua soya tunma a zu khapna dan manchin ai khan tuna dan thar hi zu khapna lama akho zoka zu khapna dan thar hian autonomous district council thlengin akhwa kher to don ti asoi soi hauna hian ruling member 10 bill chu an thlop thu an soi lain ep2 member te chuan zu thla zalen ani tur chu an du lo thu an soi ve thonga soi hauna zo nu hian speaker pulal biak za man bill chu pass an remti lo member te aron lain leader of opposition pulal chan tamaral te chu lo dingin anni chuan zu khap bur an du laya zu zorna tur bill nia lang chu an pass pui ve theilo ti asoya BJP group leader Dr. K. Bechwa Puyen special permission neite tan zuzor ani dona wangin an pom ve thelo ti soyin ep to member te chu house atangin an chuaka hemi nu hian member te hian bill chu an pa zui ta thawani zu khapna dan ti danglam na opposition tel lavin pasani puwan nei thanga Mizoram azu khapna dan ti danglam tumna the Mizoram Liquor Amendment Bill 2025 chu nimin khan assembly session a putlu ani a apulu tu excess minister pulang hing lava mar chuan bill chu zu khap burna a nge le zwa zok na tur ani thu asoi house bill pulu tu excess minister pulang hing lava mar chuan MLP Amendment Bill 2025 chu kunna thok tu telam tang bill ani thu asoya zu phalrai na bill ani lava zu khap burna a nge le zwa zok na tur bill ani ati a asenchi khap chun zom ani dona rampo na tangin biar lak lu phal ani don lava state po na tanga asenchi le biar lak lu te chu kan man zel don thawani ati excise minister chuan Mizoram in dan amman laya chuan grape mangin wine Siam phal ani a abak theile thlai dang atangin wine Siam phal ani lava kongkama anzor zongzong dragon fruit lakhui theile thil dang atanga Siam te chu dan phal lo vekani thu asoi grape ching tu te angbokin heng thei dang ching tu te hi andu saka an thar chu atangin wine Siam ve che andu ti te chung theile thlai atang chuan wine le beer Siam phal ani dona chuti rwal chuan adu tuina Siam le zor phal ani don lava license nei angai don ti asoi MLP Amendment Bill aputlu tak chu atira anduan ani lo thu te an bill putlu tur chu alikau thu te chu kaushan try tu ten an lo mu a in leng te po an nei ti soin kaushan try tu te chuan bill 45 a zu pui zu tuitling le zu fang Siam phal na tur an ze chu an du lava tel lo turin an ngen ti asoya hemi chungchang hi ZPM legislature party in angai to a kaushan try tu ten an du lo chu an paya bill an Siam sa chu an ti dang lam le ta a wine le beer Siam an phal saka alcohol 10% chunglama ankal don lauti asoi bok pute te mar chuan dan thar tura hian tun ma a huam ngai lo district council po a huam to don thu asoya rampum huap zu khapna bill aloni ta ati a ama chuan Mizoram pum pui hi zu khapna danin a huam lava tuna chuan a huam don ta a sap zu le rakzu te khap ani zel don ti asoi bok zu khapna dan ti danglam rot na chungchang hi rei tak soi ho ani nuwa pastora book na nei ani don lain opposition lam chu house atangin an chhuaka ep2 MLA te telavin the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 chu house a pasani Chief Minister in anticipatory bill lalawk turin thu aron zalen March ni somsang ni somni panga Chief Minister pulal do oman pusi ngun lian chunga MLA chu anticipatory bill lalawk turin thu aron Vuin assembly session zo na le chan na huna member te zobel na changa he thu hi choin chief minister chuan thu boy nei jinga pusi ngun lian chunga atil ti asoya charge seat pe thokhat ani to a prosecution sanction deal mek ani poka chu wangin anticipatory bail lo lak lok te po achat arin thu asoi
Chief Minister chuan pusingun lian chunga thubuai case number te chiar chuak bukin tuna hian charge sheet pe ani to thule prosecution sanction deal mek ani thu asoya ka thopui te poni se thubuai anneya prosecution sanction minran deal chuan ka pedona tuma hum ka tum lauti in tun malamin prosecution sanction deal in humte alo omto china kan tum velo kan sarkar hian atibok hetila hian pusingun lian chungan thubuai anei asiat lo thu asoi thunga ka chungchanga prosecution sanction pek achulani puin chief minister in lo pero se atul chuan katang mayang he thubuai hi sarkar masa a CBI ya pek an tuma an pele talawa CBI te kha local se ka ti a lo thon tur ka nei lave ti in asoi pungun lian chungan anticipatory bail lak tum lo case anei na afihlim thu asoi Chief Minister Pulal Doman House Pulal Muan Puya Ponte Zona LADC CEM Tura Ruat Puvizir Sanga case chungchang achana pusingun lian chunga MLA po case nei lai ani thu asoi chuaka Congress MLA hian case nei thu asiat lo thu asoya Chief Minister in asoi nuwa a hrichauti press conference nei na asoya he case hi corruption case ani thu le afilim thu asoi Hemi chungchang a hian Aizol Press Club pa press conference ko ngalin pusingun lian chunga chuan case nei na longtlai bypass road thing ka atanga kong Siam na turti chingpen chungchang ani thua soya Chief Minister in anticipatory bail la tura a rawn chu lak atum lo thu asoya tan mai nilo atul chuan ram tan chuan thi po a huam thu asoya he case sumti chingpen chungchang a hian afihlim ati a pungun lian chunga chuan CEM ani laya non-lapsable essential pool of resources NLCPR atanga ansum mu ti chingpen ani thu asoya kong lai tur hian malak na po thui takalpui ani to first installment po cheng noi zali somsari chuang an mu man thu asoya Mase Congress Ministry a Minister na achel angai ta ka wangin CEM ani na chu akal sananga ya anua CEM ni ta puvizir sang anwaya thunei na alana wangin engma sumle pai chungchang asiat lo thua soya tuna khesani na hian afihlim ti asoi pungun lian chunga chuan hemikong tur boy pui hian ram nei tu tenen po September ni som paruk sang ni som pathum khan remna anziak fek te asoya compensation angchia po nilavin ram nei tu te chu cheng sing ni theu pek turin antifel te asoya kong puin apal tlang lo lewongin ati chiar ram nei tu te po cheng sing ni hian a huam telani ati Mizoram press release Parliament budget session channiya Rajya Sabha MP Puke Wanlal Venan NIT Mizoram har satna asoi ni som thlathum sang ni som ni panga tho channi khan Parliament budget session tho ni na channi a Mizoram Rajya Sabha MP Puke Wanlal Vena chuan NIT Mizoram in hunrei takachanga har sanna ato chungchang asoi chuak MP Puke Wanlal Vena chuan Mizoram NIT chu India Sarkarin kumsang ni pakwa NIT adin thar som zinga pakhat ani thute atira chuan VNIT Nagpur atanga bulchan ani thute le July sang he som pakhata Mizorama sonlu ani thute asoi chuaka dintir ani atanga tun thlengin Manipwala building la nei lavin munsang sang durtlang chaltlang le tanshila te mimal building lwa alangai thu asoi bok NIT Mizoram chuan building satura anin buat sei tan lain NIT Ramleng pui chu Riverine Reserve Forest chunga mi ani ti in Forest Department atangin complain alu thule NIT chu sumtam tham tak choi tura forest inan phota wanga har sana to kan ni thu asoi chuak bokani he har satna sutkian saktura Union Minister of Forest and Climate Change pu Bhupenja Yadav nena ngenna te ti hlotlin ania wanga lom thu soin NIT Mizoram in Forest Department nena poisa kan choitur za chu na sataka ti niam ni to ma se Mizoram sum har satna shiat saka abo bang omlova noi bo sakturin Rajya Sabha MP chuan sarkar lai pui angena ni ni som thlathum sang ni somni panga assembly session a Excise and Narcotics Minister Pulal Nging lava mar putlu the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 to opposition MLA te tilavin pasani a opposition MLA te chuan zukhapbur andu laya zuzor na tur bill lu ani awangle Excise Department ten phalna nei te na zu an shal theina tur atela wangin an pompui theilo thu soyin bill pass pui lavin house an chwa sanani
Chief Minister pulal du oma chuan opposition MLA te an chuak chu poi ati thu soin an chwa chan ber hi zu khapnat na ber musulman ram poin an hotel foreign dignitaries le tourist ta na mitlim te special permit an pek angkha zu zor phalna min puli saklatani ati a pulal du oma chuan an shilfia chung poin opposition MLA ten an oi sak du lo ti soin zoram mi puite chuan an pompui the nge be sei thu a soi Bill pasta ke na tumber chu Mizoram chunga thar chwa grape chau nilo dragon fruit lakhui thei kol thei sunlu balha extra manga wine le beer siam phalani a state pona tanga beer zu le wine lak lu chu khap chun zom ani donani heti lai hian excise commissioner ne na tanga phalna nei tourist le foreign dignitaries te chuan zu an ron pailu phal ani dona an payan khamlo chuan excise commissioner office a an lei theyang anzu leitur hi excise sin an man khoma changin ani riselna din hmuna changa medical practitioner ten zu intura anti te chu red card pek ani dona ani po hian excise commissioner office a zu hi an lei theyang sarkar lai puin chief minister akhak tun thlatir lam khan Myanmar helpol zinga pani chuan Mizoram chief minister pulal du mashat puina presence in aizola in suifin in jem na thuthlung pekt anziak ti India rama chanchin thar report rang he chanchin bua po hian ron report ve ani a march nili editoriala khan editoriala po hetianga India ram aizola ram then om Myanmar sarkar do helpol ten in jem na in mukhoma Mizoram chief minister shat puina a in chun fin na marjar agreement anziak chu India sarkar tan ngai mo om ani theithur zia kani a heng news report rang bo zuin India sarkar chuan state sarkar te chu ramdang laka India policy foreign policy khoitura ngai suppose anilo ani ati zirtopni khan India sarkar ministry of external affairs thupuang tu chuan hemi chungchanga hian report then khat kan lo mu a Myanmar din muna kan India din na chu tlang shiatani ka soidu chu foreign policy chungchang hi state sarkar te huang chunga om ani lauti hi ani ati a Mizoram nei Myanmar ram chunga Myanmar sipai le helte in baina chuan India ram himna ngong ani thea wangin sarkar chuan ngun takin thil om dan athlir rengani EAM thupuang tu chuan ati nikum tirlama chief minister pulal du oma America ramzinin athu soi chen khatte chuan India ram puma ngai mo alo hlo to ani kha chu India laka inlak shanna mizo na thak te independence lam hoi ani a tuntu me ro chuan India le ramdang inkar in le china le ramdang laka India policy foreign policy chungchang anita ani Mizo o editoriala khan hetia India rama ramthen omlaka helpol te lo mi khwale mo chief minister remruat na helpol te inkara in rem na lo zia hi India dan puin hnuaya rin om na tiam tu tan chuan thil ti chi em ni don India sarkar chuan angai mo nge yang ti lam hoya zia kani a Myanmar buaina kumsang ni somni pakhata mi pui thlan sarkar paikha a sipain ro an rel na le sipai sarkar chu dawa helpol sang te in beina le mi puin democracy a kirle duwa an beya boy mek na chuan enge India foreign policy chunita angte chu zona pui mo tak anita ani ramdang ne na India in lai china relations chungchang le policy chungchang chu thil poi ol tak sensitive ani a Ministry of External Affairs MEA thupuang tu soi angin state sarkar te lotel ve na turchi anilawa India sarkar in policy aneya Siam thar theipoka a khoitu chu MEA ani mimoltan po ram pakhatin a chenom ram emo ramdang laka emo a policy chu in lai china cha Siam ani ti in angai zon theya tunchuma Myanmar boina po chu tho chu ani ang Myanmar chu sipai sarkar ani a India sarkar chuan mi puiro relna democracy sarkar ra kirle thwai se Myanmar ra chuan boina omlo se ti chu adu dan a policy ni in alang chuti line ram chunga po India sarkar chuan state sarkar te chu mi pui thlan sarkar ania wangin za takin aena a party sarkar ni lawma se India dan anga din anni a atong tu nam nul mai theilawani chuti lai ro chuan thil soile ti konga te film kur ruzia ero alo langa tunchum thil thleng po hi chutiang min shil non tu ta na man acha ani draft memorandum of agreement la pai fello zonu na kol ni Lengpui Airport chu Indian Air Force IAF kuta hlana tur draft memorandum of agreement MOA chu working committee na buat se meka pai fel alani lawa wangin cabinet ngei twa tura thelu alani lo
nimina assembly se sona zo na changin chief minister pulal do amachuan lengpui airport thlan chon chungchanga hian puti bc lelven chunga kaishrai working committee din ani thule he committee hi IAF ne na lengpui airport thlan chungchang zir chiang le draft memorandum of agreement buat sei tura sarkarin adin anni thu asoya working committee hian lengpui all NGO le Mizoram all NGO nen soi ho ani nuwa Chief Minister Hovin NGO Coordination Committee tinen soi ho le ani thu asoya anni nen hian 16 Finance Commission nena airport ti changtluna tur nor ho ni se ti ani thu asoi bok GAT changtu Chief Minister pulal do amachuan airport ta changin chia danglak bel aom asiat lo thu zo bel na changin asoya aizo chu Kolkata flight ti tlem chan chu passenger an tlem wang ni in asoi bok Sarkar masati chat anti anga soya ZPM pu Supply Minister Hlui Puke lalrin liana chuan ZPM sarkar chu sarkar masati chatte mani ti anga soya apu nimina mizo namron chung in khoma thu chuin MNF advisor ni bok Puke lalrin liana hian India ram state ta oil depot nei lo om chun kania kan hun lai khan nei ve chul kan tia amon turte bairabia rahmana kan siam fela aizol chaklama omse ti in anmani lamin anron rotle a department sang tinen kan ti fela atakram kan thleng chepa in thlan alo hun le tamai chi a union minister in hongse ti in prime minister shat puinein rotna kan siama mani loka se sona minister in achana kha amakkati prime minister hontir antuma ati a voi khatma prime minister in hongse ti kan lo soilo shimshima na thok holu tukle engma tilau anga minpu kha amakle mai ti in sarkar ma sathil ti chatpo anti angin ansoi du zel ti asoi pukela rin liana chuan college hospital po puthang ti khan hongin ana po thozo deu tho to ani a anbulchan anga press release an siam ngam te kha amakati a rice mill kan honto hunrei takal pui to po an sarkar thara an hong thar le ti in ZPM sarkar thar chu kalphung hlui ai puaten omzo kani thu asoi Ole khati zong kha kan thu puan theite chu nile report mai sela minlo thlir saka bangin kan loma like comment share te minlo ti sakve cheu turin kan ngen bok che uni e